Solok na inian ba maluk sira hutu hina bene beret maluk timor wan sira ihe timor lorosai no maluk timor wan sira mundo toman how desejo ba imi domingo solo que ba imi hutu amoto fale ho how amo Venâncio da Costa Pereira e programa LIA MAKSOIN ho Jesuita Sira maluk dopen sira ita tama ona ba domingo beledihan kata décimo oitavo domingo tempo comum nian 1 de agosto 2021 Ita ni evangelho be ohin ita cara crona foti os Edisaun 6 24 35 ita cara concentra ali o evangelho São João nian nessa bem ita tem íamos leitura ruacelo vai ver vivam idane ita cara foco ba evangelho São João nian deve makatuir nessa tuir maine hetantiha nia e hetasi sorin balomba sira hateten bania mestre wanhira mak ita vot ihane Jesus atan basira Tebes hau dihan ba imi buka hau la ostan imi hare milagre sira mebetan imi han paun toboso keta serviço atu hetan aihang neve moho mebe ba aihang neve hela ba moris rohan lai aihang neve wan mane se haraik ba basa bania mak aman maromak tu tau na marka ronatihane sirhasa LIA bania dehan ami se halos salos atu cair maromak ne serviço Jesus lhe tumba sira maromak ne serviço makirane imi fier irane ve ni haruka mai sira hasa LIA bania sinal salos makita halo atu ami hare hodi fier ita halok saida makita halo iharai fuik maran ami nia beyala sira han mana tu escritura hateten nia fohan sira hopau ne betun husila lehan Jesus atan basira tebes hau dihan ba katak laos Moises magfo ba paun husilalehan mabihau aman magfo ba paun los husilalehan basa maromak na aihan magtung husilalehan hodi fomorish ba mundo sira dehan bania nai haraik na fatin aihang ne may amiba mawalin do pensira LIA MAKSOIN Maluk sira. E o evangelho de hoje, Jesus manifesta, Jesus revela minha identidade nessa nemaroma que oang idaneve makfomoris lihusi ni anrasi. Ni comparamos ao Antigo Testamento, kulia kona-bá Moisés, kulia kona-bá mana, kulia kona-bá hahang neve mak nemaroma klasik, harai ba povo Israelita sira wahire susarlaran. Ita harai ba ita nirarari timor lorosai. Iha momento neve mi ita todan nessa ulu que 75 ita lá bailaran sempre iha milagre neve acontece que até ita ne povo la mate hamlaha sempre ai farina pedaço kira sempre kotomoro sempre iha ai hang neve mak biar ba la Augustu vai hang neve mak atu tahan moris ai hang neve mak atu lori moris então ita agradece bana imaromak ba divina providência ni ação ita ne moris loron Evangelho de hoje foi hanoi falmei da mosca até e a situação será toda a nessa Covid bita tama desde que 2019 fim de 2019 2020 2021 né e também o povo bem no sa e já doni meios ruma a tu te sente na fatin moris na nessa bora mas o Evangelho de hoje foi hanoi falmei da a tu ita label habilit andit ba hahan mundo na nia e o primeiro ponto frase ida na bema Foma ita atu ita reflete klientang dia nesane. Keta serviço atu hetang aihan neve mohu. Mai be ba aihan neve hela ba moris rohan lai. Kata ita buka atu hetan sasan, buka atu hetan moris, buka atu hetan rico, buka atu hetan uma. Buat hot bita halo iha mundo ne, ita heta iha mundo ne. Buat cerne propisório, buat cerne sem mohu silakon. Jesus iha ninia. Doutrina ida ben hanuring maita evangelho da oi hanuring ita atu buka uluk lai aihan atu buka uluk lai sasan atu buka uluk lai buat espiritualnya nebe maklamo então maluk ita husu graça atu ita capacidade loron baloron hatene concentração hatene halo concentração basaira mag ita buka hemori shirane itu irmai atu ita nemoris loron ita lahaluhan atu kontakto heladet o realidade moris nenian atu kontakto Pode buka hatene hetang na imaroma e buat hoto. Atu ne ite ia na fatin conexão ho vida ida ne conexão ba malo conexão ba na imaroma
conexão com a natureza. Na maroma forma ita moris, o hiri ta reconhece moris né, mas o na maroma que não vem, mas ba moris né tone. Então ponto tolo beta cara concentra, a palavra-chave tolo beta cara concentra, baseia o evangelho da onema que né. Ita buka tu concentra, ita buka tu contato relevante, a divina providência e a moris loronian, ita buka tu conexão com a realidade moris nanian. Ita hare realidade é maquia, é materos, é susar. Susar material, susar psicologia, susar física, susar celular, susar espiritual. Ita buka atu itania concentração para imaroma, lori ita atu ia uma capacidade halo contato ba malu hanesan ema e honune atu ia conexão ba realidade moris ita ida knian no moris ita hotu nian. Buka ia moris atu ia conexão ho buat lalehan nian. Buka uluk buat lalehan nian. Sasan lo aihan mundo nian na maroma que se haraik meita. Malgo Sira. Desejo bem bom domingo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.